Kalau mau bata ganupan Bapak Inang, jalo hitama renungan harian Bani Sadari On Jumat 10 Mei 2020 tolu. Tapi pa imaay ase martonggo hita. Sir mahanami manjalohon hatamu on Tuhan, hasomaniham hanami, pargogoiham hanami, ibagas makagoluhkon hatamu. Ibagas Kristus Yesus, hanami doma martonggo hubamu Tuhan. Amin. Hatani Tuhan naondos bata nagabe tadah partonduyon, Bani Sadarion Jumat 1 Mei 2020 tolu, Haima natar surat humbani Yohanes bindu 14 ayat tolu. Sonon mahatani Tuhan. Anjahalaho peau pasirsiron ianan benima, mula doau use mangalop hanima, aserap hanima pakon au. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Sonaima dasni. Kita haganupan na hinargani Tuhan na ibata, bani ambilan taon, Tuhan sihol patugahkon, ijado sa sitong ni rumah bani parguluhan ta. Rumah ay maiyanan ta nalaho tading, nalaho berteduh, nalaho mangalup gogo. Anggo i dunia on, rumah na iyan kon ita ay marumah na sementara na ipasirsir kita sendiri marhite pasu-pasu ni Tuhan. Tapi rumah na ipajungjung kita i rumahon bersifat sementara doha ganupan ay. Kita pe bersifat sementara homa boi mangyan kon rumahin. Sunay homa keberadaan ni bangunan ni. Jadi anggo sonai ijado sa sitong ni rumah na ipasirsir hubata, hata ni Tuhan mangatahon na ibatado pasirsirhon rumah bata. Ay mamarhite kisah na iparsilang kon iya. Mate ihayu parsilang, jana boi use manggoluh iya, jana naik use husurga, mulak hubani iyanan ni, nasihol patugah kon, bahwa hita jolma onpe, usi songon Yesus Kristus dohoma. Bahwa hita manadikon rumah pangisolat na adong idunya on. Janah nasihol hita, mangyan kon rumah tasasitong ni. Ay manadoma pinauli ni naibata, nadoma ipasirsir naibata. Poripe Tuhan Yesus naik ke surga, sedo artini ia manadikon kita. Sedo artini ia lang perduni batta. Lang memberi pasu-pasu ni batta. Hape marhiti ambilan taon, isobut homa. Bahwa Yesus Kristus naik ke surga, patuduhon pasal pasirsirhon iyanan batta. Iyanan nasihol, iyan kon hita. Jana ijai hita boy rap pakon na ibata. Ase iya tahon na ibata mulak usenari mangalop kita. Jadi marhite teks ni ambilan taon dah kita sonaa holong ni Tuhan inubata tene. Sonaha iya pasirsirhon parlobe pe iya naik mulak hu surgain nalaho pasirsirhon iyanan batta. Nalaho patugahkon bahwa kita mulak hurumata. Janah lang ipaturut kita dengan kemampuan sendiri, marhite hapandeon sendiri, asibuidas hita bani iyanan surga ay. Tapi roh do iya, nalaho mangalop kita, aseboy hita rap pakon Tuhan in. Asihalaniyay, poripe nyaman kita i rumah on. Poripe sejahtera ihap kon hita tading idunya on. Nalaho itadikon kita do hape haganupan in, halani laho mulak do hita.
bani iyanan ta sa sitong ni. Halaniyay, anggo doma iya tahon nalahumula do hita bani iyanan na doma ipasirsir na ibata, ijay hita boy pajupa pa kon Tuhan, totu gabi barita malas nihur homahubata bahwa iyanan ta doma ipasirsir Tuhan in. Paubah kita madirita. Ipader hita mapangabata. Halani maningong pasing do hita. Bulak rap pakon na ibata na pasing in. Bani sadarion, haganupan lahuan ni horjat ta bapainang. Horja na pasing maibahin hita. Halaniyaha, halani hita berasal dari surga, berasal humbani na ibata na pasing, hita pe pataridahkon golu na pasing, asik mulak kita bani husurga ay dalam kondisi na pasing oma. Haganupan horjata, marhatup hata ni Tuhan ma, marhiti hata, sonay homa pangabata. Yesus makasomani hita. Amen, partong ko hita. Terima kasih ale Tuhan, doma ijalo nami hatamu. Terima kasih Tuhan, to doma ibugi nami barita malas niyor. Mula mahanami huban iyanan na doma pinasirsirmuin. Terima kasih bagal iya tahun nami in, marhite pengorbanan mo in. Oy hanami pabayuhon diri nami. Secara khusus itong guhon nami, lahuan ni gulo nami sa darion. Tuhan na makasomani hanami. Ase bani ahape na ipikirhon nami, tetap haganupan in lahu pasonang konturong. Puji maham Bapa. Bagas Kristus Jesus, hanay martonggo, lambin por saya hubamu. Amen.